uko imikino y'igikombe cy'isi kibera muri Qatar igenda isobanura amakipe ashobora kujya mu kindi cyiciro andi agasubira iwabo, niko abakunzi b'amakipe yitabiriye iri rushanwa nabo badahwema kugaragaza ko bayari inyuma. Ejo kuwa mbere imwe mu makipe atanu ahagarariye umugabane wa Afurika, Ghana, yatsinze Korea y'Epfo ibitego 3-2. Muri Ghana ahari umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jackson Mvunganyi yakurikiye uko abafana bari bameze umupira urimo kuba na nyuma urangiye. Amashusho mureba aha ubwayo arasobanura neza icyo kujya muri Qatar kuri Black Stars cyangwa inyenyeri zirabura bivuze ku banyagana. Indi kipe ihagarariye Afurika nayo yakinnye ejo ni Cameroon yahuye na Serbia. Umukino warangiye ari ibitego 3-3. Amakipe ya Ghana na Cameroon aracyafite amahirwe yo kuba yakomeza mu kindi cyiciro. Ibi ariko bizasobanuka neza nyuma y'imikino izaba kuri wa gatanu. Ghana izaba ihura na Uruguay, mu gihe ku rundi ruhande Cameroon izakina n'igihangange Brazil. Iyi kipe ya Uruguay izahura na Ghana ejo kuwa mbere yakinnye na Portugal, umukino urangira ari intsinzi ya Portugal y'ibitego 2-0. Ibi bishobora kuba byatera ikipe ya Ghana akanyabugabo ko nayo izahangara Uruguay maze igakomeza guhesha umugabane wa Afurika ishema. Ku rundi ruhande ariko Uruguay nayo ntishaka kubona yatsinzwe na Ghana kuko byayiviramo kudakomeza. Uku gushyigikira amakipe ari mu gikombe cy'isi muri Qatar ko bafana niko kudaha amakipe ku rundi ruhande nayo gutuza, aho buri gihe atari mu kibuga kina aba arimo gukora imyitozo. Aha Portugal nayo izahura na Korea y'Epfo kuri wa gatanu, iri mu myitozo nubwo ku rwego iriho igaragara nkaho idahangayikishijwe cyane no guhura na Korea y'Epfo. Impamvu ibaye ari imwe yaba ari uko Korea y'Epfo yatsinzwe na Ghana ibiha icyizere Portugal ko nayo ishobora kuzayitsinda, cyane ko Portugal ubwo yaherukaga gukina na Ghana umukino warangiye Portugal ari itahanye intsinzi y'ibitego 3-2. Ibi rero bishobora kuzatuma Korea y'Epfo ikinana igihunga imbere y'ikipe ikomeye nka Portugal, ibishobora gutuma umukino uyorohera cyane. Ntitwakwirengagiza ariko ko mu mupira w'amaguru byose biba bishoboka. Inkuru twarangirizaho ni y'umukinnyi wo muri Portugal witwa Kepler Laveran Rima Freire, uzwi cyane ku izina rya Pepe. Uyu Pepe umwihariko we nuko ari we mukinnyi ubaye uwa gatatu ukuze kurusha abandi mu mateka ukinnye mu gikombe cy'isi kandi agakina iminota yose y'umukino uko ari 90. Pepe yavuze ko yakoze akazi gakomeye cyane mu ikipe ye ya Porto akinamo, ibyamuhaye amahirwe angana n'100% yo kwibona ari mu gikombe cy'isi. Abandi bakinnyi bakinnye mu gikombe cy'isi bakuze barimo umunyezamu w'ikipe y'igihugu ya Mexique kuri ubu ufite imyaka 40, akaba ari uza ku isonga ry'abakuze muri iki gikombe kibera muri Qatar. Undi nawe uza mu bakuze muri iki gikombe ni Diego Godin wo muri Uruguay ufite imyaka 36 irenzeho iminsi 281. Noneho umuto mu bakinnyi bose bitabiriye iki gikombe cy'isi ni umujyaje witwa Youssoufa Moukoko ukomoka muri Cameroon, wagize isabukuru y'imyaka 18 ku munsi nyirizina igikombe cy'isi cyatangiriyeho ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 11 2022. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.